अहानबद मरोइब पाउ पुलिस ने नोमई कापद लेखिद्रब पाउमी थांगजम डिजमनी की तराग हुंदोइरक सुबनिंग सिंह थौरम पांगथोखरे मरम चादब डिमांड तौबीगनु मधुना खुनाय सिगी मिपुम खुदिमक्ता अवाब ओहेली हाइबसि खंगबीब चुंगनी हाइना एमएलए जॉय किसन हाइख्रे अमदी फयेंग द बुत थोकले हाइनाबदु चुम्ब्रा लानब्रा हाइना मियामना हंगनारिंगैदा इमुंग मनुंगी मियोइसिंगना थेंगनाबसिंग आईएसटीवी न्यूज़ दा फोंदोरकले खुरुमजरी आईएसटीवी बु मिरेंग ताबिरिबा पुंगनमक पतराम नोकचरी हौजिपाव संदोना बिजरी पाउमी थांगजम डिजमनी की तराग हुंदोइरक सुबा लेखिदबगी थौरम पांगथोखरे मरम चादबा ओइबा यारोइदबा डिमांड सिंगना खुनाय सिगी मिपुम खुदिमक्ता अवाबा ओहेली हाइना एमएलए खुमुकचम जॉय किसन फोंदोखरे चिराउ चिंगदा लैबा पाउमी डिजमनी की निंगसिंग खुबमदा पांगथोखिबा हैकत लेकत तंबगी थौरम मदुदा आमजू की प्रेसिडेंट असेम बक्ता हाने की प्रेसिडेंट वांगखेमचा समजाई थांगमैबन यूनाइटेड क्लब नहारो लैशेंबा क्लब सिनाम कैथल मेरा पाइबी आमजू की मेंबर सिंग अमदी इमुंग मनुंगी मियोइ सिंगना सरुक याखी ngasi निंगसिंग थौरम मदुगा मरी लेना एमएलए जॉय किसन मखाताना मीडिया याउदब खुनाय अदुदी असीब खुनाय गा पांखक ओइगनी पाउमी सिंगना मियामदा फंगहलिबा ई पाउना लेबा सिगी माइ मिट ओइरिबनी अनोबा लेंगाम हेक लाकपगा पाउमी सिंगी याइफनबा थबक सिंग करी तौबा यागदगे हाइबदु पुथोक्तुना खनगनी मियामनसु मीडियाना खुनाय से लौरिबा थौतांग सिंग खंगबीदुना मखोइबु इकाइ खुमनबिबम थोई लमदमसदा इंगतप पुरकनबा होनबदसु मीडियाना थौतांग लौबियु अमरोमदा मियामना करिगुंबा अमा डिमांड तौबदा ओइरोइदबा डिमांड तौबिगनु मदुना खुनाय सिगी मिपुम खुदिमक्ता अवाब ओहेली हाइबसि खंगबीबा चुंगनी मरम चादबा डिमांड सिंगना मरम ओइरगा लमदमसदा चरांगनबा थोहनबनी कनागुंबा खरगी थविनसिना आइखोइ मसेलगी मरक्ता खाइबुंग ताहन्नबा ओइना थोकनी लमदमसिगी जियोग्राफिकल बाउंड्री काइद्रगा अपुनबा मणिपुर अमा ओइगनी हाइबा यारोइ येलहौंगैदगी हिंगमिनदुना लेरक्लिबा फुरुप सिंगी मरक्ता पुक्चेल खोइजेल तिनाना नुसी चानना लेमिनरबा मतमदा अपुनबा मणिपुर हाइबदु ओइगनी मीडियानासु अपुनबा मणिपुर अमगिदमक लौरिबा थौदांगसिंग असि मियामना सखंगबीदुना मखोइबु इकाइ खुमनसी हाइकी कनागुम्बगी हुइमदा चलगा अखोइना थबक तरो मतमदा खंदसेबा ओइथोकनिंगाय ओइब्रा ओइथोकनिंगाय ओइदब्राइस अदुना ओरोइदबा थबकता तौगुमसी ओइगदबा थबकता अखोइ पुंजनसेबा ख्वाइदे मरुइसे अखोइना खंदोइसे डिविजन नेसे मसोमदा चनकुमसी यूनिटी पुट ओमदा चनजनसे डिविजन यामिगे अखोइदा मांगजबा गातने ना अखोइ पुनमक यूनाइटेडली फाइट तौसी अफबा मणिपुर अमा ओहेनसी अखोइगी मणिपुर की अपुनबा मणिपुर की इंटीग्रिटी से जियोग्राफिकल बाउंड्री से कायदरगा मणिपुर इंटीग्रिटी नेना लैबदुदी मदुन अरान ओइगनी मणिपुर लैरिबा येलौंदगी लैबा जाति सिंह निंथौवाक्तक निंथौना यारक्तना लैरिबा जाति सिंह पुलपसे पुक्से पुजन तिनाना नुक्सिनना लैरबा मतमदा अपुनबा मणिपुर दो ओइगदबने हैना आई वाखलोंद लैचे अखोइ पुनमक मणिपुर मसा आतने अदना थबक तौमिनसी मीडिया सिंह वाक तौजरिबसिसु मणिपुर की अपुनबा मणिपुर गिदनी अदना मीडिया इचिन इनाउ सिंहनसु अखोइना वाजरिबा अखोइना थवाई कलिबा हैनुदिन नान थबक तौरिसे अपुनबा मणिपुर की दमक्तनी अनु मियाम पुनमकसु मीडियाना लौरिबा थौदांगे सौगलगा मणिपुर मो ओहेनची हदना अने पुनमकता नोरक्चरी निंसिंग मयाई लेखिद्रबा पाउमी डिजमनी ने एक्टर मोमोको मरी लेना थोप लेबाकी इरांग मरी लेना पाउ कवरेज तौरीद मियाम अमदी पुलिस की मरक्त मुक्नरकपदगी पुलिस कापथोरप नोमई मरुना पांदुना लेखिदबनी साइंस खम थेंग चाखलब मतमसदा सारोई ngaरोई बुट प्रेड की मफम लेत्रे हाइना मियामना खल्लबसु फयेंग मखा लेकाइदा लेबा निंथौजम ओइरांगजाउगी युमदा थोक्लिबा अकी अखंग ओइरिबा थौदोक कयाना नहौना ममांगई मतमगी सारोई ngaरोई बुट प्रेड की थौदोक क्या निंगसिंगहली हिरमस्ता पाउदममा हौखिब नुमित खरने इस फयेंग मखा लखाइदा लेबा निंथौजम मोइरांग जाउगी युमदा नुंगिन पोबोक्ता नुंग थोंबा अमदी इखंग खंगौदना कैलेंडर मई चागलकपा इमुंगी कांखल फाव मई चागलकपा अखोइ सोशल मीडिया थेंगनबा अदु ngasi ISTV na chatuna mayam gi damakta akhanna paudam jage na lakchabani aina hujik laijari mafam si phayeng makha lakai gi ningthoujam moirang jawgi yumdani हारिबा थदोक अछि मतौ करम थोकपनो हाइबदु हक्थेंगना उहोबा अमदि लकाइगी मियाम अमदि युमलै करोरमना करी हाइरि अक्टोबर गे तांग 18 दगे हौरपचिना नुमि 10 नि ने मोइना थारिसे नुंगजे
ayuk nutin daurga khajik ma dong ni nem ne me ba adai de amak sha horuk le ba tha ni sul ko che sidani hin kal le ba mi lak pada amak to ge pandra isha ba ani ra hum lo pa le nung achau ba macha taurga korong korong ga chai khai dra khokai dra tauruk le ba nung ni le ma ga amak sha horuk le ba kang khan do nung achau da tuk ang le tharak le ne adu de nung je kang khan mun do yok le kam ha yok ri ba khang te de khoi chi eng de ba a de ge khoi ge ka lain thau gi che khoi ge lai dik lai chu wang na ka no to lai ti am thami ba to korong ma in tharak le ba kum pa ka ri ga ra tu so on tharak tra tau re lai me che asu jaga chi da ma mai jak le tau na mai mu that le ba ne pa da ngai loi chak te tau tra wa chi di mai jak le tau na ka ko na ani chu ba da khoi ge ka no the tham do ka calendar do ngorong cha lak ne ba du khara phadra daw khara ku de ngarang nga chi ga di khara phare ba la kai nu ngai ba ya nung dang khang de ayu khang de la ga ma yam sang bi bai ka no de si taw ga adum ne le le ba atop atop yeng balak pi sing na noi se kai nom taw re aduni yeng thu mai bi yeng thu pi o kho lo hai ba do akoi na su kari hatar hujik chak kholam matam si bu karam hain taw na sumain taw si bu hai ba akoi na su khang ba hai ba natram ni akoi tada si su khang dram ni na i bu thu tong ba le ye adagi adu le ye hai ba do kaw ga yeng han ba ko yeng hal kan de ye phara dre khan bi adu ga sum phatana sumain matam je le lag pa du na December gi tara mari si da hawr pa ne ba santi si de ge adi hawr pa jana mon de ge haw ba da nung khu tha je kamai tha ge thana jing kha da tha ba phot pa taw du na koi na pan ga ni ko chung thora ga hai ba de yum manung da chansal la ga di pa loi hai bi gi safety oi ni hai bi gi chansal lam ba hauji gi jani yum je de ma pan thok lo pa da su dum tam ba ga tha ba adi gi yum ma thak ta na ta ba admai na tha ba ji taw ro pa ne ba pung taru kum ta kan si da akoi gi nam gi yum ji gi pa da se asi sak pa hor ko di nam asina chen thura ga admai taw ba du da mai hai ba si mayam loi ki na ba ni no mai chai ko lau ga mayam si chen san bi ra ga mai si kan le ko adu ga mathang adu mai na ikan kan da na amam sak ba si problem ba jum taw ro pa ne adu gi matung do kan pot thuai ba nong ni le kan da di pot si thuai ba ka manung da lei ba in dharak pa adu mai na khau da na adu mai na upu wa in dharak pa bian in dharak pa mayam am si sa khai ba mayam do mayam ubi adu mai no si gi pur kan si lak pa ne ba akoina masi kari lai no ne masi mu chum da tam da lai yum da lai da mane da nung da gal lang e ba tup lang wi ge adagi oina laina phau no go ada pochai ja dong lang thare e ba khoi da pan ge da oi pan da bi pan ge da oi he ba ta khoi kai no haje di ko adu bu taw mi ba mong sin di khoi thaje ba ma bu e khoi kai ju bu kai no da irang asuk nan kai no taw di bu si de bu kana na bu pe thaje do no ji si ba tam si de bu no khoi dum khana jai ko mera ba bi thok bu ma tam da adu bu taw di ba mong sin di khoi thaje ja ba du khoi oi jare ji si ko mai cha lak pa se ahan ba ani koi calendar ga chapu mayan uri ba ma da tumai na taw pa da koi ka mai taw ni thing bu ngam dre ga da mayam ki kano de ga koi na kano ta ko sana ko nung ta tak sa bani tak lu ba de moi lak pi eng bi adagi aza bu za di si ta ga ta taw dri moi na khanna ba da yeng ban moi ni sum yeng ba lak pa se asi da moi khanna ki ge adum hai si yam lu pot ni khanna ki ge adagi moi adum akoi phan ba dum taw bi ni moi na dum hot na bi ni dum di hai science da kham theng chokhale hai ba matam asida mamangai matam da bhut pre saroi ngaroi gi mayam na akoina tanaram ba su fuji ki matam asida leiram roi dra haina mayam na panari ba achi gi saira ka sida thokli ba thodok asina bhut pre asi lamdam asida leiribra haibadu wang achoba wahang amo oiri ISTV pau gi damta sawal sem sanjoi gi loina na pawdam jarib karnajit phayeng makha lakai Imphal West कृषि विज्ञान केंद्र थौबाल न सुमफम क्या दा पांगथोक नारिबगुम किसान दिवास इंग्लिश ngani kungamanga farmers day ki thorong ngasi KBK थौबाल की कैंपस ता पांगथोकरे विकासित भारत इंग्लिश ngani nifugatare the role of FPOS in globalizing Indian agriculture haiba theme da pangthoki ba thoram da kakching amadi thawal district ki khangal aba farmer manga da khudol pot piduna puning thawaki Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare of India Sivraj Singh Chauhan Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Viksit Bharat G Ramji Will 2025 ki matang da Rajasthan da address piriba thoram adu website ki kuthang da punna yingminaki G Ramji Bill English ngani kungamanga ki matang da iba leaflet su farmers sing da yengthoki District Agriculture Officer Thobal TS Joy Prakashna
Farmers Day kari maramdagi pangthokpa hokibano madi leba asi leiriba taseng tasengna lawmi oiriba singgidamak central government na paikhaliba thaurang kyagi matangda wangangki yamna kanna mateng pangpiramba asusugumba yamna maroi usingba mo upiramba sabri salungi maponi sida moina sida kunduji si sali uspa bani tekta dagi law koina machine porbo me anna aski matik disi sa sakot pa hengale kan si law usul kan sida ado mayam si sakhale hai ju ko ado koi ki law ba law meeting aseng seng ba law jeba mi ma koi di kana ko pang thang sama ado ma koi si kan ji sakhal na ba ma koi na posip putok ta tardi kamai tawra koi ki kan si sawgani sigumba ki long vision nama to 47 sibukta yatpa me ba mane buji ka life BDF singi pay structure asimatamga chunana sembiu haibagi mayokta changsilakpa khongjanggi sarugama oina ngasidagi pen down amadi gun down gi indefinite strike asida Jiribam District BDF Employees Welfare Association sawakre Jiribam Police Station da leiba Jiribam District BDF Employees Welfare Association gi office mamangda pangthokipa paumi singa unaba amada Jiribam BDF Welfare Association gi secretary Laishram Santazitna BDF singna taliba demand sing December gi kungani thoi fawbada thabak oina onthok Tragadi, Mathang Nimit Tang Kun Gahumdoi Digi Matam Kaktaba pen down Amasung gun down strike Tauragani Haikibagi Matungina Ngasi strike Asi Hobani Khongjang as Jiribam District BDF Employees Welfare Association as to support Taugani Haiki September tang trate Central Committee All Manipur BDF Welfare Central Committee na wari sanaki baduda yanaki wafam du thabak wena pangthorak taba Namaram Moraga Central Committee na kasi December ki tang kulumdoi 2025 sidagi general strike arm down pen down strike tawani ana lapthoki badu koi Jiribam gisu kasi dagi arm down ni pen down ni khongjang asi sawalena media thong da phongdok chai Department of Science and Technology Government of Manipur na sinduna chatharakpa nimit tarani ki oiba Entrepreneurship Development Program on Making of Crochet Soft Doll Scarf ki Certificate in Topaki Thoram Fayeng High School the Labor Relief Camp Tangasi Bangtokre. Thoramada IDP Nupi Kuntrada Certificate Amadi Selgi Manapi Duna Puning Tokaki. Bangtokiba Training Program Aduki Matang the Department of Science and Technology Manipur Assistant Curator M. Krishnana. Manipur Gi Rangasna Sufam Nompam Kangdana Awaba Jiting Nangliba IDP Sing the Department Gi Maikedi Amadi Muiba Mo Oina Makoida Kana Bapibangam Gani Habigi Meeting Tamduna Training Program Asi Bangtokpani Haiki. Masigi Pangtuli City, Numit Tarani, we were training as a day, P. Loan, Corporate training, Hariba training asina, Masa Masada, Madugi skill to Haija Oraga, Madugi Semilo, Dunakaita or so Masagi, income Lanabo Lambi Tanbang Pangbo, the Mating Wave, Su, Kanagani, Haviga Asagalo and Naikoti Pamilas in a Sinjabani, Hariba, Tauramasi, Makata, Naikoina, Honobayava, Matam Sana, the Mohona Zagigani, Koina, Tipamena, Magadi Angamatak, Taikona Zagi, have a wapamzi. Hautal the Labor RK Sanatombi Devi Vidyalaya Kuntra Suba Annual Sports Meet Loishin Bamadi Prize and Topaki Thoram Pangtokre. Tharamadu Youth Affairs and Sports ki Director Dr. Maying Beto, RK Sanatombi Devi Vidyalaya Managing Committee Madi Oza Singh Sarukyaki, Thorongamari Lenana Betona. Career Kanbada Matamatamgi, Mayamna, Kanaba, Kanbadagi, Mayamna, Pamnadaba Kanbana, Toydok Hendopo Oibangamgani, Mina Haine Haiduna Chatpagi Mahota Isana, Hainaba, Lambi the Chatpana, Punsida Maipak Pangamgani, National Schools Games, Mahi Racing, Sarukya Handuna, National Amadi International Taki, Sana Racing Putokna Bahonari Haiki. Failure face to was success face to was live was failure face to was lugu hele aduna asagi failure gini kiman mulgi sumtung to na ito sa pagkamu these are all avoiders tawag si 100% hadala tawag din na halaga sumlay man na ko adum kaling ida sumtung to ntis me ito sa banda
माय परफेक्शन दो फंगनी ना दुम खल्लगा सुंगदौ दौदना दुम लोइगेबा अदुना लाइफ दा परफेक्शन ओइगे सु खल्लुनु अदु एवॉइडर ओइगे सु खल्लुनु मरक दा सकदबने मीने तौनरगा फैयेना हिरम खुदिंग मोक्से पंगतौदो तौर पंगचत सकपा इसागी प्रायोरिटी ओइबा जगह दो खंदोकप ngमदब टेम्पटेशन हाइबा पोचे कमाइना बंडल तौगदगे वीडियो टारगेट वीडियो गोल अदुनी दैना थमजनिंगे Lions Club of Imphal East Nasinduna Pediatric Cancer Awareness Campaign ama Royal Juniors Academy Wangkai Ayangpali Road ngasi pangthokre campaign adu mahairoi amadi oja humudra mangarom na saruk yaki tharamadu da Global Service Team gi District Coordinator Lion Dr. P. Rasmani na Lions International gi makhada Lions Club sing na tawriba maruoiba service sing gi matang da wangaki Karkinos Cancer Hospital gi Radiation Oncology gi Senior Consultant Dr. T. Danesur Sermana Angang sing da oirakpa yaba cancer laina gi matang da masung matau karamna laina asi oidanaba amadi laying bagi matang da wangang ki bagalinna mahiroi sing na interaction su pangthoki State Bank of Indiana Traffic Control Police Kakching da e-rickshaw masinabagi thoramama SP Kakching gi office ngasi pangthokre tharamadu SP Kakching Priyadarshini Laishram DVAS Regional Business Office Imphal West ki Chief Manager Chingkham Bikram SBI Kakching Branch Manager Khetrimiam Rajeswarna Chingbana maruoiba miyoi singwaina Police ki makok thongba officer sing CSO KVVWA ki thomi kyasu sarukyaki Kumbi Assembly Constituency da Mirep Oigani Hairiba Moirangthe Mega Chandrabu Assembly Constituency ki polling station 29/15 gi miyamna angamba phau amadi sel kya puthokna duna amatta oina saugatuna mating pangbagi thoromama Kumbi Municipal Council ki ward number 3 gi Kumbi Laibung Makhong Mandop ta pangthokre 29/15 gi polling committee na sinduna pangthokiba thoram aduna Moirangthem Mega Chandrabu saugatuna INC da nauna yauraklaba polling station 29/15 gi miyoising Mega Chandra na harauna okre thoram aduna Moirangthem Mega Chandra na polling asi gi miyamna phau amadi sel gi tengbang piduna thawna haplibasi punsida kauroi Congress ki ticket sungsoi shoiduna phanglagani haibagi thajaba lai haiki ai ngasi tumni ba miyami pai pal sigi lamanse punsida mana kaujaro hebo hedo ai miyam khon thamjari miyam pili be sakti si puraga ai Manipur ki assembly da kumbi kendra gi mit am oina mai pa ko namse ke han gi dhamakta do sai ngasi tumni be pai to miyam ai nijeri Thoromadura Sarugya Kiba Congress ki Thomi Singna we support Rahul Gandhi, we support Sonia Gandhi, we support Moirangthem Mega Chandra Congress Party ne yaifare Mega Chandra ne yaifare haibana chingba kholau kya sulauki Haukiba December gi mapan da Kangla Tombi Kaichil Manakta Leiba Sanba Yum Mamada Leiduna nga yonduna imung puri bi Kumbi Municipal Council gi ward number 3 Kumbi mayai lekai degi wahingbam ongbi mani devi bu hatna bu hotnaramba thodo da chenhari ba miyoi adu mapunsi chupa kashum changda thamgada bani haina hozik ICU da leiri wahingbam ongbi mani gi Kumbi mayai lekai da leiba yum da pangthoki ba pawgi from da apunba ima Kumbi gi president Nongmaithem ongbi Romabati leimana phungtorakli Romabati leimana makhata na thodo da chenhari ba Kangla Tombi degi toijam sohode ba apokpa toijam baudon Haukiba December gi tarakani panda maral gi matungina jail da thajin kiba du apen ba poi haiki aikoina lairiba jagada aikoi lairiba imasina seksinna khanna tana duna lamdam asida chathariba miot minai crime kaya sing asi thingna ba hotna bada mapung oina Manipur da lairiba ima pumna makna amata oina lepminasi sangsin minasi haiba wafumasi miamda apunba ima kumbi gi maikai dagi thamjari Soklabi wahingbam ongbi manigi mache wahingbam Romana Manaunupi si hozik siba changba khangdana ICU da leiri masir chenari ba miyoi si mapunchi chupagi jail da lehenbiu kumbi amadi Kangla Tombi ima singna thodo si chenari ba miyoi asibu phana ba khona ba da mating panglaki ba singbu thagat ba phungtorakli Bujienda thambiu inawe mani hing punsi je macha mari che karamaina chemgani khanbada migi miram da nga yolaga leijabani adu maktabu man kari wa khanda
adu yong na crime tawraga mi putsi ba hat ke han khalam no adu nupi mayam usit bani han khalaga ma bu punsi supa jeda thambiwa hozi pau ki marthana tema brem tang lo Slopeland College of Teachers Education की Master of Education M.Ed की दमक लाखलिबा सेशन 2025-26 की एडमिशन तौननब की दमक अकक नव सीट खरगी खुदोंग जाबा पिजरी खुदोंग जाबा सी लौबी होनब की दमक मखाद पिजरीबा कांटेक्ट नंबर 9615965922 नत्रगा अखुगी ईमेल slopelandcollege@gmail.com दा कांटेक्ट तौबियु मतम की नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubud natana nak mahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Dada Yeme maki gano Azab thammo Sigi yumse next Pm-Istv na checksin na laksilaga thamro banine Dada nang se juhar habaga amta kiderbo Asumna mayam na machalbo ngapshan lugum masigi yumasibu asoya ngan pokadabagi next Pm-Istv na ngapseli next Pm-Istv jor habading ngaptokna na basem bani German technology si na bana concrete ka tokna tinaba matamda kapang amuk hena angle adli Pm-Istv strength is in the way honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule break matungda mayam bam khana taram nokchari makhada ba pau pisari Ayushman Bharat Digital Mission Manipur na sinduna Ayushman Bharat Digital Mission ki matangda nongmagi oiba convergence workshop ama chingmairong daliba classic grande da pangthokre tharamadura National Health Authority Ministry of Health and Family Welfare ki director Masud Rehman Faruqi Directorate of Health Services Government of Manipur ki director Dr. N Hemanta Kumar Family Welfare Government of Manipur ki director Dr. Ningthaujam Binona maruiba president member singwaina sarukya ki bagalina miyoi kyasu sarukya ki Tharamaduggi Manungchana Ayushman Bharat Digital Mission ki matangda President Member Singna Wanganki. So we cannot leave anyone behind on that journey, and health is very much a very essential feature of that journey. We have to secure the health of our people through this manner, and it is a very important effort on all our part. United People's Front Manipur UPF na leptana chatharak pachahi taret khuntak paning sing thoram gi manungchana National Reconciliation Month ki thoram Barak Valley chapter ga khusamnaraga aikhoi amukhana khuntak laroi si haibi hiramda nomagi oiba khana nainabagi mifam makasar gi manungchana leiba binakanti gi laimarembi Induprava Memorial Complex ta pangthokre tharamadura mafamadugi mioi kyana sarkyaki tharamadura UPF Manipur gi President Nongthongbam Rupachandrana UPF na chuina takra mafam singda leiriba Manipuri singa punna famina duna amuk hanna apunbagi saktam sagatnaba amadi Manipur asi kannaba pandamda lisang sitna thoramasi pangthoktuna lakpani masida aikhoi khudingmakna amata oina Manipur gi damak lepminaba mathau tai haiki tharamadda resource person oina mioi kharana wangaki Shamrock Primary School Lamsangi Marisuba Arts and Science Exhibition English ngani kungamanga gi thoram primary siki campus sa pangthokre class KG dagi horaga class 5 fawba ki manungda leiriba angang mahairoi chani mukna sarukya duna pangthoki ba thoram da film actress Samjet Sabam Sonia amadi model and actress Danube Kangjamna exhibition sigi jury oina sarukya ki thoramga mari lenana Shamrock Primary School ki principal Sweetie Loitongbamna exhibition asida school asigi angang khudimak sarukya halli masigi maruiba pandamdi angang sing asi lairi khakta takpi tambi bagi mathakta atai co curricular kya takpi tambi duna amadi angang sing asigi nungda lotuna leiriba haithoi singthoiba singadu uthokna bagi phampak ama pibani haiki aduga ngasagi senior most oiba class 5 sina interesting part se kaino hai kana they have opened their own food stall as a part of their curriculum financial literacy nama yawe sida the money handling understand taunaba then teamwork
business idea khar laina ba sumaina hands on activity oina moigi stalls ina this is the first time ado next year lakpa dari class 6 yaur ni 6 yaur kan sida mu this year 4 ka ba angang sing sina moina class 5 ka ba kanda ngasai gi primary gi thado om dai je sida mu moina food stall hang doine Film actor Madi Saisakpa Kongbrai Lapam Dinesh Sharma, film actress Samjet Sabam Sonia Madi model Amadi actress Daniel Kangjamna, Samrock Prime Primary School asiki oza singna angang sing asida leiriba lairik khaktana tana atai hiram kya da takpi tambiduna piklingai de ki hauna angang sing asibu semgatpagi saruka moina asigumba exhibition pangtokpasi hauziki matam asida yamna mathau taba khongthang amani haiki Sumai tawduna mayam lairi khakta tana tongan ma field sing sida angang sing multi talented oina build tawna na bagi lambi amakak masi school sina tobi base as a parent amoina khogi maike de yamna nungai ba phongdok se yam thagat so phongdok sari angang da yam encourage to bi ba hai tare khogi khudimak se active participation do hengat halle aduna angang amta chitha hodana khogi confidence su hengat na ba adu bagi mami ama uba phange aina sum khanjabada not just books are enough aduna please get out of that box aduga atopa line myam su explore to bio haina saina thamchage New Life Foundation Manipurna Waroi Ching Khungang IDP sing the Emmanuel Hospital Association New Delhi Guns Delhi amadi Access to Justice Project ki makhada nomagi oiba medical health camp ama pangthokre New Life Foundation Manipur gi General Secretary Dr. Lamabam Pishak Singna health camp ta nupi angang ahallaman punamioi humbudrani panrom laing bagaloinena hidak langthak supi ki Mioi marfuga mangada blanket mattress woolen clothes mora sanitary pads pot hamna bakhaw towel tupi amadi fisa kolgi langso khusinaki ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯅ ꯆꯍꯤ 19 ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯅ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯨꯃꯛ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯗꯣꯏꯕ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯐꯪꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯗꯣꯏꯕ ꯗꯣꯟꯕꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯔꯨꯕꯤ ꯃꯧꯂꯥꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯊꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯟꯗꯔ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯦ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯌꯥ ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤ ꯆꯠꯇꯕꯅꯤ Pendaba awaba nungaitaba leirabasu lanjanariba ireicha ichalenausing amu hana hingnaba thongna handana lepminasi haina MLA Khuraijam Lokena Wangoi AC gi manung chanba iram sifai de leiba thamba leima high school da hangba relief camp ta jangjafam loba singa chaklen chamina ba haikre relief camp adu da leiriba mioi kuntra rom da blanket su khusnaki tiam laisang khong yumnam huidrom da leiba MLA gi yum da pangthok pa thorom adu ga mari leinana MLA Khuraijam Lokena makhatana camp asda leiriba sing hayeng tangkun ga mari da hongdokhragani IDP asi hauzik mayumda hanjinba yarabasing amadi yadribasingna wakhal sonthabagi mahutta hanagum amuk hanna hingdaba yadi haibagi thongna lebiyu haiki District Social Welfare Officer Thaubalna Mediland Foundation Imphal Eye Clinic amadi Kakching Eye Hospital ga khosamna duna Tekcham High School gi ground da nongmagi oiba cataract leina khangtokpaga loinana amadi surgery camp pangthokre camp adu da mioi humfu mitki anaba leibara haina yengki mioi kunga mathoi cataract ki anaba leiramba thingna ki hairi Manipur Jendokai Karate Team na December gi taragani pandagi kun English ngani kun ga manga fawa Ram Krishna Saraswati Vidya Niketan School Nehru Enclave Kalkazi New Delhi da pangthokiba Nipan Suba National Jendokai Karate Championship 2025 overall first runners up ki manafang laktuna Manipur gi maipurakre timasna tongan ba age group weight category amadi belt division Qmet individual kata amadi team kata event singda athoi ahen tanaki bagaloidena gold medal kungamapan amadi silver medal ama punna medal kuntra phangduna overall first runners up ki manasi phanglakibadi hausulislakpada maruiba paw khanapsari Police na nomai kapada leikidraba pawmi thangjam dizamani gi taraga humdoirak subaning sing thoram pangtokre
मरम चादब डिमांड तौबीगनु मदुना खुनाई सिगी मिपुंग खुदिमक्ता अवाब ओहली हाइबसी खंगबीबा चुमगनी हाइना MLA जॉय किसन हाइग्रे अमदी फयेंग द बुत थोकले हाइना बदु चुम्ब्रा लानब्रा हाइना मियामना हंगनरिंगैदे इमुंग मनुंगी मियोय सिंगना थेंगनाबसिंग ISTV न्यूज़ ता फोंदोरकली हौजिफाउगी ओनदी ISTV ना संदोकचरिबा पाउ मतांग से लुसिंजरे मिरिंग ताबिरिबा पुमनमक पोम खना खुजरी